morning everyone. So ang taba ready ang zak. Mura thanai nalai. Ang sabai attend klai na first time ani life ni ang mani we have a klai jagya. And ang nong na ani journey and experience is sabani tin din na ang nog by share klai nai. And hope goes well. And yeah, I'm happy. Also nervous because ang kusa zorabo manjak tongo bana yasak na bagay because sobat humrok ang sobase kajagi halabasi zoraro kare khala lani kusasa ang nervous oin tongo and many experience kire omoy so ang nagwe share klai nai nok nai ang ready ang plaza mairong supply ai tabok lai okhnai rani nokni so yeah, let's go ani mandai nai di bek thain lajak jep ha Mande be hilig mani se back tabok school dra weight khlai thayang bong na yang to ka kai pura 55 kg bare jagang 3 kg bare jang no phai tabok sung jo tabok gari asuk laijak tabok laisang sabani bai ramana rasinai hour later phai sabai ja bongkul ni boys hostel sang tabok kusa rest khlai lai tawma kususan namang Naidiang tabo kususan nong na hostel bising ni bius punong nai moha boys hostel Bankul Ebenezer school ni bisag nai tatok kai snamjak naidi tabo rumo thain tawa kisha fresh ongai phai mani rest khlai lai tawa mojato chini team yafang circle ni iro mo boys hostel mani jeng tabok tini jeng maimai song thang awai help khlai ni bagai jeng hostel thangya karai mane subalai tong tabok jeng samung tani chenglai ha sapai khukthai alu lai chala khuknai yang song jo tabo enjoy khlai jeng tini tongthok lai I samung rok tang lai nai nai di masang sarok sikla khlai manai lai nai thok khlai samung tang lai to ha Bernai tu nulis na kung comment klay sadi tabak lay masarok bo makhangnai jeng help klai bekha tabuk kisi sa rokore rest na wi tongo tabuk hungkai jeng boys hostel lokhono haipano sarigo se jeng girls hostel toni jangnai yang tongo ani logio hampo bo rest klai tongo hungkai ang norok bai horo malai sinai horo ni pandawo because time later that night worship panda pai mani yagulo tabuk tong thong panda ongui tongo sorry ang kisisa namalia ase because horas like clearing ani bagai panda palai ha tabuk lai seng joto bo jana ja room thangai tongo thuani bagai khana plai early morning basa thai and yeah feeling very tired Hello everyone, haino hai jotona lamsok piro tini ne second day wo. Okay, good morning jotona tabok sopai jak school mato or tini football thanglai nai sela bai purei angkai jeng phailai jak nailai nani tong thanglai nai abona nai First worship jengra nai at porese khelana jengi nai so jeng worship khlai ni bagai nai singlai tongo. Jeng lai khelani ani phaijak cheer up khlai ni bagai sini yafang rok na plus ara je thangnai rok na. Bai ani klong rok joto brai nai thangnai later that night Tabo worship panda choli tongo worship panda chole pai mani yagulo tongthok panda chole nai hingai sorry yang no asuk share khlai malia tamani hingai jora mania worship khlai pura mobile allow krai so apni bagai Lamsugun or third day wo
ang tabo kisi bayri ni view funos dong norok no because ang ora thangu funo manggalak norok no thungma rok because ang sickness ni bagui rumo ma tongoi tongo tini thungnai final o kajak sini buri rok yafung circle bai hamari thanglai hingke sing naisinglaijak winner no. So I got to know winner khas hamari circle ro football buri rok ni chelar ni hingke chini yafang cricket so asuk na tini video. Thank you for watching.